Jõudsime kohale parklasse siis. Parkla on kohe meie terminali kõrval. Noh, kuidas Vinkul läheb? Tere Vinku! Nii, võtsime uue kohvri ka, sest et üks ei puudu. 70 € Greenwich. Terminal Helix. Täitsa viisakas terminal ju. Nii, meie kajutame selle kaare otsas kuskil. Meie auto seisab. Be scanned by our safety staff. Your digital emergency drill is now complete, and you can enjoy your vacation. What do you need to do? Connect to the ship's free Wi-Fi network, open the Costa app, and follow the procedure directly on your phone. The drill is only in your language, and you and your cabin mates can easily follow it together via a single device.
no Rebecca, welcome to Ibiza või? Kas sul on janu? Paha tuju? Miks? Ja siis on paha tuju või? Nii, randa jõudsime. Saab jah? Kas see rand sobib sulle? Ahah. Rebecca, millise jahi sa valiks? Selle kõige viimase, selle jah? Okei. Šatli võtsid. Varuitsen viiva. È un sogno che parla di Firenze, la culla del Rinascimento, degli artisti che l'hanno desiderata così bella da togliere il fiato e del genio immortale. Y ela parece brasileira, ela parece. Carinhoso. Praegu paistab, päeval paistab paremini. On õudne või? Sul ei ole jah? Kuhu lähme? No? Otsime kohta. Ujuma või? Näita kuhu. Tule juhata mind. Juhata mind. Juhata mine ees. Kas oled käinud siin ka või? Meeldis või? Ei meeldinud? Aga
nii. kuna me sul ära praegu. Jaa. Hommikusöök Palermos. Kas sa sööd krõbinaid või? Mis need on siis? Mul vist on kõige parem. Ja Palermo on seal taga. Oleme. Nii, ja Palermo. Nii. Näe, sihukest moodikat tahad või? Ah? See või? Võta. Hobu või? Aga sa ei näinud, seal nurga peal oli ka? Seal on ka või? Oli nii, jah? Ongi hobune. On praegu ära korjatud midagi. Teibitud motikud. Täna üks prügisõidu pole. Palermo, Sicilia, Pozza, Teatro Massimo, Cattedrale, Pozza. Näita uus lilla. Lihtsalt me tahame näha uus lilla. 8 eurot oli. Hello, hello.
parla parlando, ma io non ti prima mi aveva suonato a pronare ma la nonna mia, la nonna di gente, e la ragazza farà la sua rovina, che si sente pulita. Che già tanto ci pensa lo Stato. Ok, signori e signori, lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Nii, Kaspar, see uued prillid panete? Näita. Ja sina said uue pingviini. Vägev. Ja sina? Pole mitte midagi saada. Ei ole veel, jah. Ei lubata isegi ette poest. Nii, ja me oleme... Mis koht on siis? See on kõigil ostud, aga enda peale saab. Ei elaks või? Keerake vasakule. Mõõkala ka. Keerake paremale. Ma ei tea veel. Ma alles vaatame siin. Nii, lähme ühele poole. Üks läks põlema, ta pani teise ka põlema. Jah. Kohalik parkimisstiil. Jah. Kütus või? Suht meie hind. Meil on umbes sama hind ikkagi. Vaat sisse heastus. Jah. Päris räige mustus. Sadama ees peaaegu. Sellist, jah. Nii, meie kajuti koht on siis nii, siit me prillid saime siis poisile Palermost. Oli siis Palermo tore või?
Või mis? minuto non ha perso mai la calma Fabio, che Italia-Spagna mäng käib. prima si è ripresa con Chiesa per mancato pressing con Scamacca, vuole qualcosa di più anche in termini di vivacità dai suoi braccia larghe, sta parlando in questo con Spalletti e intanto accelera nel riscaldamento Anche Donnarumma nel box. È l'ultima occasione. Tutti dentro l'area di rigore. Donnarumma è da solo all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo verso Donnarumma che non arriva. Ancora il pallone buono, ringrazio la qualità.